Wanyuma ya West TV okushohoza emboozi erikwereka embeera mbi eya Stefano Kahigi omugurisi w'emyaka 87 y'obukuru arakurabamu abanyambabazi batari bamwe na bamwe barugireyo okwirukangirira omugurisi ogu okugira ngu nawe akatunga akamwenyaho amatama. Obu twashembyayo kuganira nawe Stefano Kahigi akatushobora ngu akaba nateganisibwa ebintu bingi nk'enjara eihamba hamwe n'oburwire bitu ogu akatubeera b'omushana yatugira ngu obutagira kihoronyo kyeye nikyo kyabeire nikisinga kumuteganisa enshonga ey'abanyambabazi aba batandikireho omu by'okumuhwera erizooba ogu yabanza kutebeza aha naku eya bukuru hamwe n'okuba ekimuga. kandi bukuba kujetenga aha ni musasira nabona mbwena ho nayikanye bikwemanyira kandi nkaheza kuyumukanya mpaka. Obu bebembirwe Ivan Taremwa hamwe n'abanywani be aba batayira omugurisi Kahigi aho bamukunganyire sente ezirikwingana emitwaro 5 na 10 kandi okurugirira aha Daniel Taremwa ori omwombeki omugite gwa sente ezirikwetagisa okumaririza omurimo ogu n'emitwaro 9,410 ekirikumanyisa ngu obuyambi nibukyetagisa aha mugurisi ogu. Icyo kwarika aha makoko turi kwombeka toilet ejo miti 3 nizimara mitabwe 3,000 izo ni siringi 9 leba twajibalira emitwaro 15 or totoro yona yakwata emitwaro 9,410 ebyo nibasa kutekaho toilet eji ya temporary okubasa kuyambaho muzeyi witogu okubasa kushanga ngu nayejunira ahantu hihi. Venancio Tumwesigye ori murumuna w'omugurisi Stefano Kahigi nashobora ngu kyona ekirikubasika nibakimukorera bitu ahabwo butagira nabo ebirikubamara ebimwe nibihendera babiyimire amisho. Ahabwo kuba ebyokurya tayine mani go kukora akasente twabasutamuritire kyarukurya ekyakandi okweshweka ebijwaro twatamugurira ako kweshweka nikaki icyakurataho tubirite noreba yeye ikashenyuka tiro kandi ubwiye bwo kujombeka nanye bucamburire bukamburira mwenta kubi akubanye n'imirimo mingi rukumuteganisa. Stefano Kahigi nasima government ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ahabwe sente z'abagurisi ezari kugira ngo nizo zimubiseho aheguru y'obuyambi bw'abahinguzi hamwe n'abanyambabazi abatahibe bashobora omugasho gw'obuyambi obwahebwayo aha mugurisi ogu. Ona mukomo kama wona somo nkabigambaho abona bakama bwena mutakarebaga kubona aho nyekere mbere nahereza emishoro nahereza kintakajyaga kunabona mbwena mushaka mpi apana nakachena kahangwa yabale aratura ari hano yari haburemeze munonga agwo kushonga yo kwendeka aratura araza muri kabina y'abandi aliga hadiyo mweshobera ashobanye hati yaza kutunga kabina yahihi agomba yejunire hihi araza mukajukira nyendara ngo mwakora ikintu cyamani munonga akwa mukamani warabahere mu mucya kuyamba umuntu ushobangirirwa ati bo abanyambabazi abayetaba omukwero mugurisi ogu bashobora kigendererwa cyabo abantu bashaba kandi abandi banyambabazi okubegitaho okombekera omugurisi Stefano Kahigi ekihoronyo. Endwara ezakubasa kubanziriga okushanga omuntu na pama ahantu hatari hutoyi nsonga nkakorera hamwe n'izindi ndwara ezakubasa kuba zinakazere nakorera so kutukuba ntumbeke ekyo kyereka ngu abana bitu abamuhereyere abo kubambaza ishomero ryitu nibaza kutambirwa endwara ezo ahakuba tiniza kubasa kuriga haba hari hutoyi shemererwa n'abana nyamba muzeyi nkobu habo kuba nyoka linkagamba kingino muzeyi wanje kingino shwenkuru yanje mbeno nikishemeza n'abana nyamba ko muzeyi nibanishaga kuyamba shwenkuru yanje mbeno mpora cyanshemeza. Abebembezi omukyanga eki barabura ahakabi ako kushanga omugurisi nkogu atine ho kweyambira bashaba obuhwezi ahari aba barikubasa okukwatiraho Stefano Kahigi. Mbwenu nimpiga orabase ati joininge turoke ngo twayombekeraho muzeyi kabuyonjo
kandi ayanguhirwe kurwo munju kuhika hano haza kukwata wakikubera akaramata mugurusi nkogo butagira radshini necha kabika hango na munonga habanda batwire hii nawe nangwana nitwa bari hanga hari hakuba uburwe burasa kuruga hanuya kandi bujanjare nangwa bukwate na Uganda yona Obwahati omugurusi ogu yatunga amasiko ago kureba eshara yeye yo kutunga choronyo yashikerera okuyamba Stefano Kahigi sindiko buyambe bwawe aharonota 784 rushanju 3 omazina g'abasemera Gertrude nenga oshikirire Tayari Media makuru aga gashakwa Samuel Kangishuka Humermitoma.